ja som po přehovače, to mene boli jen, ja neviem, to sa tak dalo. Zase mi one dodržan delegovali jo od mojich kolegov a od 2010 do 2015 som ja bol tak menovaný Landeslehrlingswort, to reka, ja som bol zamovite zaušo kubovania riznikov a riznických předavákov ve Zakskej. To reka šo, štož učenské plány načínia, učina, ja som leta do toho, no som ja v komisii dělal, kotrež te prúvanské plány udživia za každé leto novo. A požišel som ja bol zamovite za te nekubovanie. A my sme te celé kubovanské veci převedli centrálne. A to je vieš, napínať sa bolo, ale to je nešto bolo, što mi vyledalo. S mladými ľuďmi dživač, ktorí majú lušť a pokazajú, že majú lušť na tým, što sú naukli. Zaceža sa one dalej kubovať, so dalej kmanič, nešto lepšie činiť, kajen to činí a tak. Často som ja ten dživo popravom rade činil. Ale štož nike nastupa, náš příchod. My sme pri započátku mieli v Zakskej 6 kubovanských šulov, kde sú sa rizniky a riznické předaváky kubovali. Miestem nike máme jenom všetci. Tane centralizácia, ta je jen zadživk za to, že sa jen habu tam rozsudži, te pohovanie ukonč, to a zase te puče předoje. A pon se te hodiny dlouho popuču, tam a sem, a když to ten se rozsudživo, za derby to tak činč, to a za kmanoště kubovania pon lepšie sú, som se ja ten žádal, za ten systém sa zmenil, za najmenšia dlhších časach hromadže šula, v tým času bolo nedere internáty myč, a tam na tým je pon klacavo, za te internáty nejsú. Ale te zmeny sú tu odlaši šli, a nek sú te puče tak doje, a niekto njena tam praj, nie, tak dlho ja nemám popuču boč, da ja radšej nešto druhé ukonč. To je ta jedna vec. To, štož nastupa, za mošec mi nehodujemo, když je založené, hodval Zakský zajad riznikov. To bylo 1990. Tedy jsme byli na 1000 závodů ve Zakskej. To je, po tej zmene je to ždila najprv jara spiešne, so redukovalo, najprv dajemo na 800-700, ale miestem smo na jednom stave, za ten zajad nemže ja se dživač. Financiálne smo przy mało zawodów, któryś tam jeszcze dawki płaca. To reka za te dziwo, so ja se nie zapłaci, któryś tam to oficjalnie dziwia. Tak zadobia one niekie so przyzamknąć, najskiery pójdzie to do Bajerskiej. Tam jeszcze są, ja ten zawód większy tych kolegów, a też ja tam zhruba ne spytać najmniejsza te kubovania, a to šo ще zdržiš moc. Te kubovania, połovanské kubovania, ženy nie jedna štátna institúcia činila. To sú všetci
te rizniki sami činili. Also to zjednoczenstwo ryzników je te organizaciju za te kubłano, za pruwowanie, a za zawsze coś k tomu stej zamówite było.